Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajantia Students Movement marsenyo jingtep ya kajingwan yu kejat jong menteri ketenat puli puthi oba lakmen rumpui syakyang nang ba Government College Jowai gila penong kajingra plakar khamat kherdop bandrung syaka college menta kasngi. Habai kran bonong elam jong ke GSM Eastern Region Wilson Siangshai ulai thu banadu snam arajar khatsan Kajantia Students Movement kalau ut lana mi sarkar jela ban bono daga Government College Haklian nak benta kisamla puli jong kathan East Jantia Hills District Henry hado menta menne ka sarkar kala susngam menti halor kani ka jingdawa kumta marsenyo jingtep ya ka jingwan yu kejat menteri ka GSM kala penlong ka jingra plakar halor ka nongrem bandawa bu college sarkar ha East Jantia Hills District khnang bagi khna kan lat na ka jingdo class utai unong ya lamu loong baka seng kala dawai ka Government College ha East Jantia Hills District de namar badan tangkawe ka Government College ha Rilum Jantia kata ha Juwai berkamla ban IC dia baru kisamla puli kathan. Ina kaliang kasan Jantia Student Movement di Jantia Hill District. Hejo por da MG Western Zone West Jantia District. Adin wa ida yo jingtip i wa education minister yung i. So ang program ini hak yang nang ba Government College. Na ida wan ni gasngi mo percaya ya ka sarkar ni yo education minister i. Ndai i yo patken moy sak sarkar. Wa i na kaliang ka sen. Ye nya hak nang rim to udawa i ya ka Government College ko set up no po East Jantia District. Kau man kata tip iwa do ka kyang nang ba Government College hawarok rilum Jantia. Taman ngo wakap nya jawa palat. Na em lagi kena udah school mo. Gam te ina klang sen iha hayin ya nang rim wa naga force for ida wai ya ka sarkar to set up no ya ka Government College apo East Jantia. Kamu kana ini wa nagalyang igasan hakas nam arkan yaw. Ida ay kamu berdom cha Dr. Mukul sama hiporman kamu chief star warim yung kami kaliya. Dahil meron mo daw set up ya ga Government College East Jantia. Haga snem arjar katpra nakaliang gasen program hapung skor wa minister yung i wakani lokal MLA permensela ida samit mo dom o to karpat i kamu nang mikmat yung i yung athanyo East Jantia wa to ukra istom nang tawan ra ya ga Government College sa po East Jantia. Dahil halyang i hani para de wa paman program mi tiga ita ha emerging sam award yung sen yung i wa man hatu pali da samit murdom sa education minister yung ihi dahil yang uma daklam che wato wa wanra ya Government College sa po East Jantia hilim to wasum hendrai im percaya hendrai i udah wa ba i sarkar wato wa im yin ba i hak tagan rim itip i wato wa sarkar mo penyo go hendrai i yin rim kam sen nakam tagis ikenro pure yung gejala dan yung ka Rilum Jantia warok wi kamtam yung East Jantia Hill District warok wi wato wa i hap set up i ya ka Government College sa po East Jantia nang yo like kajing kamnya na ganiga kyang nang ba Government College. Ti ina lang ili dawai wato wa kakaw man kata yo hi ni porodep. Nagalang class 11. Do class gi to wa samik i sini sa kyang nang ba Government Higher Secondary School. Dang buon gi wa do class. Dagam teman kerpat ni sarkar to kala kamu kamu set up na go ya ka Higher Secondary School yung Government na po East Jantia. Kakaw man harambay kerpat ya sarkar to wa uple no how next year ne pa yo nang magani gi kini kena pure putih yung i ulai dijaga jinuk kelas naga por yu big wa ina yang san ideki mo naga por bon kita gini samla pure negi kenro kwa pure sia si ong wa nakat kitu ki jingthol negi memorandum wa dep summit sa sarkar sa education minister la Henry hadu katem MU i kidak kicin jingito wa set up ya ga Government College ha East Jantia. Siang siu ong lek wa nyaungut ki MLA ki yong ini ni Rilum Jantia umben ki lene mrak ki yakni ke isu haita assembly yo penban icha press lene hawapat ki social media ke sarkar yong i kate dawan rak gi da kate kasino nga nagaliang yong nagaliang gaseng yong i kerpat i wa urak gi da ka Government College ya jing itu wow wanra ki da ke kasino lada pai saki wiki benta wa katkam ka wat ka asam ko wada heb ha state le go ke kasino hendrai i kam kirit pat wanra penban ki da ke anyek le te hini por banjuri ya ke sarkar wa u siapa ko lane u up ya uduk usuk
Uwachem stom hite is jentia tamte nagaliang gayong igasin dawa ba ilane perpat i wow set up ki ya ke government college is jentia lada ke sarkar him up nisnya ko yeni jing dawa yang gasen i nagaliang gasen deni chikmat na punjot chocho i ye jing yaki heni harulim jentia. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.